Prijavili smo se, svi smo se dogovorili da bi se prijavili. Čekaj, oni tebi nose violinu ili sviraju nešto? Ne. Sviramo. Dakle, samo inicijativno ste se sami prijavili? Pa da, u dogovoru sa roditeljima mi smo htjeli isto da učestvujemo ovdje zato što mi sviramo internacionalnu muziku i htjeli smo ovdje isto i u Srbiju da učestvujemo u ovaj sabor. Oni žive u Italiji, inače i došli su. Čekaj, vi ste u Italiji? Šta vi u Italiji svirate na violini? Mi sviramo razne folk italijanske pesme. Ajmo malo prvo talijanska pa srpska, ajde. Može italijanska. Ajmo talijanska. A u tandemu, dobro, može. Bravo, Talijani imaju kult violine, imali su najvećeg violinistu svih vremena, Paganinija. Da, i Vivaldi je svirao dobro violinu. E sad, po kafanama u Italiji se svira violina? Pa po kafanama ima i po barovima, ide se i po predstava, raznih predstava, isto se svira isto violina. Da, u operi, operetama. Jeste. A da li se negdje sluša srpska muzika? I odakle sad vi sad tamo živite, vi ste Da. Mi živimo tamo već 25 godina, mi smo se rođili tamo. A, tamo ste se rođili? Ti znaš srpski? Da. Znaš? Da, znamo. Trudi se. A slušate srpsku muziku? Šta slušate? Da, slušamo i srpsku muziku i narodnu isto puno slušamo i sviramo isto. Šta najviše volite? Može li to što najviše volite da čujemo? Ovo, narodno nešto. Kolo. Ajmo. Ili može nizamski rastanak jedan, ajde. Može. Slušamo. Bravo. Bravo. Dakle, i dalje su prijave u toku. Vi niste revilno,